Ole rapchung channel chung kwate chibaile vek ule Anita pusi lai zona ziak episode nga na ngai thla ho vele thung o voi khat le chau ka pocket bible chu ka akbova mi pui kara ka injepa hanging garden a kalut veta a he huan hi aming tak chu sar firoseza garden ti ani a ma se hanging garden ti in a lar zok how tak de wa he huan an siam chan te hi ka ngai to a mangai na hi chuan thil alo ti theite e tin man lai lal te kha chu an lal hle bokani terrace nal taka siamin nim a hring dupa moi taka chei ani a thutna po a om thlo a ramsa anga chei nim te chu a moi ngei mai tuida kholna atan man ani a sangkha zare somriat khan siam ani a sangkha kwa somni pakhat khan tilianin tui galon makta duai somthum dongin an siama tui chu ti thiang limani a heta tang hian Bombay khopui chu tui intur an pe chuak ta ani ka in khom bang chu thu le hla a ka hlok lo hle mai Christian thalai pol member thupui po a rongbol tura chandam ti nei ngat kani si a ka vela vai tam takan oma ni tin vai ho kara ka chetla boka pathian thu reng ka hril ngai si lo kan rama ko ran tam zia pathian thu ria tam zia soithiam tam zia te kan in khom ngun zia kan hla pakhat lek sak po in min batnem zia le kan soile kan sakin kan nun ati danglam tlem zia te ka ngai to kai zela vai hian an pathian thu an soi vak vak lo ma se sa khothilati tur chu an ti mai zinga in bual turani le an in buala cho ngei huna an ngeya soilovin azomin an zom zoka kan tluk lo hle in ka sia khovel zong zong akala chanchin tha hril tur nam kan ni tak meu chuan keipo hian tuna hian ka hril ve tur anilom ni I suam ming shelo an tam hle si a nilove keichu ko ran roi kanilova hlo neya an tir kani box si lo ma se ring tu chuan hlo lo emo po in a huna nen hun lova nen a hril tur anilom ni kanui deuh saka ka thotna ata chu ka thova dar ruka pel to a ni po ahniam to huana tang chuan ka chuaka kongpui le lama kamla neru pa ka chuan ka lutta a kan prime minister masaber nupui ming choya he pak an siam hi kho hoina theng thole nuam takani anita te in po ahlawak lova malabar hill hi mi house om khom na ani a heta in nei thei hi an chak hlom thin renga ahmuna han sangin a theng thobok si kumsang ka zakwa somni pahnia he pak an siam lai te chuan keini mi zo te chu di ina kan lo ma electric eng te chu khoilama alani mai indira kandi no ming choya he pak an siam hi a fu hle khothirna a kakala marine drive kan thira amoi ngei mai heta tang hi chuan khwa a mu zau thei deu all ladies su anti mai phei khok rong sang anga in an saka chuan an lona puitling tan chuan lon an khap to a an hung nge a anita chu dar saria lo om tura in soi ani chuan alo thleng har to long chu kateya kongpui lam te chu ka thlek vela alo lang chia maya akarani chia khu motor lian hnunga ahonga aron pen chuaka tarmit ring abuna a in me hle in ka sia aron lut chho zana min mu chu a phudeu zoka huan kil re lama kan inzuya thutna pakhata kan thu a min ngak rei to em ate a I local don ti ka hret te chuan engchen po ka ngak peyang che chu ka ti a alom hle in ka sia enga tinge sunglass ibun ngoi rengin a sunglass chu a phela ka ena amit alo bui deuh la ka atra na ani chiang mai abun le wata ka kut a hom venga enge ni poimo ta em chu nang hi ni a katan chuan I poimo em ani inupui kani si a tun karlo om tur in rin ni hi fourth Saturday ani a chol ani a Sunday chol ani boka chuni ni chung chau tal chu min pe theilom ni atita a hun mo o ni chau te reng mai ka hun zong ka pe ang chenga I mang vek don nia
ke chu ko lo mu mai mayanga ani mai alom inei vek don nia kati a zadeu hian anuya ma se a in thunun le wata nia vai mei cha hi chu an nui ri or ngai lo reng ani nui chunga mi pa ben thuk te mi bo chung te hi an ti ve ngai lo anita chuan o ibula hian om reng thei ka wachak tak em ati vonga kanu po in a mu pha ko om reng tur hian mindu ngota sin afiam thum ya lo man mo divinania ka lo kal ni chu ni chung lek chu i man theyang mo ati a kala fiam thu lui dewa man mo taka i lo kal chuan man mo devin i chwa le angai don ti na ani a man mo devin ni chu hun ka pe theya che man mo lo devin i mang don nia kati a rin ka fiam thu lo ati faka anita chel khotlai che hi ka cha ka sin ibula rei lo te om thei tur po hian ka man mo a dar saria i lo kal nga kin dar kar ni chu heta ka om to asin kati ve ta a ka ko ta chul hewa huan tlo tu dang te kan veng thong deuh bok si rem arwa zunga atopa chuan tha itm ati a te reng mai a that chu ati a soizom zela ka ngai tharenga atopa chuan enga tinge min hnial lo ati ta a hnial idu em ni ngei thei ho lo tur hian min mela min hnial thei lawang ati a athowa akal ta ngal khoya nge min hruai tum ka shelo a soidu tlat lova zanthum chau ria ka zin turin engkim arwa man felsa veka hniala sot lova ka hnial phal bok lo ani kha ka ho ve ta a kalpa in kanchi nangma ngain keima lungleng tamto ti kha arisi lovin ka thiam angin karil ro in ka sa a kanui lamaza anita chu kanchi ani ve lo over to Nasik tlaidarlia chuan Tata Memorial Hospital kota kaloding wang to a khoya tak chuan anita chuan min hruai don chu ni mo adu dan angin in thak na hano na taknyal po keng lovin kan ha tho thom no nen chuan kalo om maya patela po tukin khan chol ka pe a tho tran tlaya local chau turin katidiama an chung ko an tlem em awangin chol ka pe khian ama ain anupui le afanu chu an lom jok thina hun von dik lo hi ka ho thin ngot mai Indian Standard Time hi stapic time min lo ti saka a om viawani mishing hi tum angin kan om thei vek lovania chu wangin Tata Memorial Cancer Hospital po hi ding ani reng ani Tata chung ko zinga kan survey an oma sabram lama in enkol turin an kala ma se an lo enkol thadu lova chumi thinrim chuan mitam takta na chhor tur hospital ashingta a mi thinrim shik thak na po hi aro pui phian thin hedam doi in ding thiang rual mai lian pui mai hi amoi ngot mai ma se achunga chuan natna khir tak tur athi angem adam thale theyangem ti tur tam tak an mu a chungdam lo enkol tur chuan doctor le sarzian zahni vel an thoka nurse zahni somnga velin an troi om tlata dam in ring takalo kal thita an oma dam in be sei hau lo dam tavia an ombok nia India ram mun sang atangin Mizoram atang ngei po in he dam doi in hi an ron pan thina chutianga dam lo ron kalte chu mi sangkha zariat velin an lo buai pui ta thina heta thok ringot po hi an tam hle nun na hi zong a hlu mani nei chun khon kho min mun pui kan pana puk chop po in mole chuti lain ma ni nun ti che zonga khosa an om loya nun hi aling let zong le alet ling zong om hun hi a om reng ani damdoi in tha 5-star anti ang china te phei chuan zan khat ria man cheng sang thum te ani daya ma se mithiam filor ten an en kola khol chang kang lutuk an mang box si a kan Mizoram tan ka ot thei khop mai ma se mangdonila power supply kabul loka ka ronding po chu kalo mulova hon a metri thata kartuk vertang hian anita chuan minron hoya kapana abula kathuluta motor chu akhal zuile maya a mela hlim se a
asam chu a chhi pa tona a then a wai thasiau boka a hawa rual nal tak anui zong a lo lang te chuan mi ati har song song thei a thu chu a ko yangi la zom mai tak anap om malom le pathian nu chi bai bu ka buk tlak khopin a mel tha ani lemziak thiamin mei che mel thalem ziak don se anma a anita hidin tirin enton se ama ang taka an ziak thei chuan an hlo ting ti na ani ang kasana kabia anui saka rontlai lo sham katuma ma se traffic jam wangani ilaka hi chuan huntiam bo pel ka she te asin ati a nia traffic jam hi abuai thla kani Bombay Madras le Kolkata a hian motor tam hle a chungbel khom ai chuan Delhi a khan atam zoka maktadu i ni le nuai nga vel omin an chhut reng ani kongpui atangin kan peng zeu zewa anita chuan enge mo ingai to le i hlim lo mel riau mai ati a khoya nge min hroi dona engtiang takin nge min ngai sak don ti ka hrebuk si lova tu nge ngai thataka mumang nei theyang kati a steering wheel lawan rang chungin miron mela ka kor ngonga akut pakhatin min pot naya du tak ni ni chung chau keima anei che katumani chu chu ka thei chun sang ber ka hlim na hun tong sang ber tur ani po ka ring nasika kan kal don ani hi atita a motor khal athiam hle mai nasik chu kilometer zani tling lo deu ani a kan tlan tluan chuan zanria bop manin kan thengang chu khopui kan chho san felta kan tlan reitial tiala tlang lian tak tak kol rel rul tolur maite kan hmu a Maharashtra state thizong tuipui kam western gatsa om ani a he state thi alian hle Mizoram ain alet som palila in alian reng ani ton ma chuan India rambu zem ti tham khopa bu bal thar tam ani a tuna chuan industry mun pui alo ni zo ta thunga tlan pa chuan kan ti zela thil a hrezaw hle a sumdon na thila America a kumkhat le achan ve a omba ka azin kwal na sa hle alo ni sumdon na thilte sa khwate culture te mishing non shim te literature te politics te kan soya kan thu in mu don lo vele adanga kan pakai zela kongpo atitoi sot mai ni atla to a boruak po avot nuam ta kan ti mol lai chuan o inupui han ni thei ila o aron ti chuak hlola soitur reng ka shelo ama jok chuan min ngai dam ro kati palani soilo tur ka soini inupui chu kan renga lom ala ti ta dewa nasik kan thlen chuan zandar kwa alo hnai to a kongpui chu azau thave hle a ma se mi an tot ve tho a in hnai nen Bombay nen chuan a in pui hle ngei mai anita chuan kar chu a khal par para akal na tur a hre chiang hle in hung compound po nei fal deuh nala hian kan luta Santos Khan min lo chhona motor hnunga tangin eng emo a khai chhuaka keini pani chu kan room tur in chung lama kan lut chho ta nga la in chu alo chei fai thale Santos Khan ni thum vel alo wa thok loka tin ama po kan tir ka turin alo om masato a he in enkol tu te nu pa tarlam to te po kan hmu hei hi anita puala an sak ani a cholle eng emo in ti limnan te an manga in theu neu lo takani kan thu than daya chuta kan in bual tak takani anita hian he hun hi in thla nan min man pui du ani ti ka ring maya chuwangin lim takasiam katum rutlata in bual zo a zanria kan ei meu chuan zan alo rei to hle apoi chuang lo nasik hitlang pakhat chi pa in ngatani a sakho mun thiang hlimangai ani Panchavati Tapos Ramkunj Someswar Trimabakeswar le mundang dang te hi sakho thil wangin an tlo zut thina kumsom pani dan zel an nei sakho kut pui kumba mela an ti huna phei chuan India ram mun sang atangin mi sang tam tak heta hian an fuan khom thin Nasik hi Maharashtra state
state mai ba ka India rampum puitan apoi motlat industrial center lian takani Maharashtra Industrial Corporation in ma ala chhozelani tra le nui na zan lama kan am deu wangin kan lo murei hle a ka har chuan jingdar kwa alo rito a anita chu kalam hoin alo mutlana a thosek seka ka en tlok tloka khwa wang siam sual ni mai o mamoi ani ka phulo ni aga hriat mel tha ka ti em chuan mi ko a min thalel em chu ani si a ka en tlok tloka aron menga ameng fia ngal ko ka in thiam lo dewa ka en kham theingang lo che ani ka ti ringota ahlim mel le alom mit meng de sar chu a hmu nom ngei mai ka ngonga akwa a oma min pom beta rin min mangai ve ti ka hria thian kalom thar zelani ati sa a ka puan sin chu ka the hlim thuta ka thu chhuaka ani po chu a thu chhuaka ma se puan chuan a in khu le wata towel ka venga boal ina kalut ta a min ron fin wata tuin kan in the a naupang tui hok khwap hlim takin kan hlima kamamo engkim ma oma kamamo ti ka hriat lo thlengin a omani thomhna thar ka in bela anita hlimna ani tlatawangin tlom ngai le hanza dervel chu katum lo ka thomhna in bela piang chu tha ka ti thu soin ka fak mol mola anita po alom renga nu in fa an chei ang mai hian min cheya tuk thuan ei kham chuan arot angin trima bakeswar panin kan in khal chuak ta a chun kholum lai ni na in motor atlan kan ni boka alum hre omlem lo nasik atang chuan chimthlang zongin kan tlana kong chu a chho deu ewa kilometer som thum emo chau ani a satpur kan pel hnu a po kan la chho deu zela nakina chuan a pheita a kalkonga chuan khote takte te kongpui atanga fal deu nala om hi kan hmu zewa chung khwa a te chuan min reng lo tu lim takalo om to te om mek te an chenganga keini po in an piang ve ti po kan hreder si lo tlang zum pet put te mum pel pul te kutzung tang kim lo ang tak te kan hmu zela tlang te chu a in zom puta kham ang tak te po ani nalaya om aram leilong hi amak hle a tlang pakhat po rong chi thum lain a in then nya aram leilong hi leidum tha leiro le leichia man tlak lo te in an thena an thlai thar ber chu dailwa karib rabi le thlai na ani a kol thei grape le pomegranate te hi thon chwa tham an nei thong trima bakeswar kan thlen chuan ala ma viau anita du dan angin ka om zela temple hong chunga kan lut don ani pona pangpar zwar tu hne na phei khok kan da a pangpar kho te khat kan leya kan in biak lai chuan anita chuan min lo en renga hong chunga kan lu chuan marathi ilo thiam hle mai a ati a kanui ringota kelonga kalngai hi atam khop thin reng ania kalna tura chuan puan an pha a lut tur chukan in tlar zuya temple chu lung pakhat chau manga sak ani anti alian hle mai abang zong chu uluk taka thillem sang kera khatlat ani a asak nan khati lai kumzabi som pariat nalaya an poisa hornes anti mai rangka chak noi som paruk zet an manga kumsom ni pakhat chung top an sa ani chu temple tak lu ma in te takte lunga sak bok kan lutlanga an sai lemda te chu an bengoi ngoya anita chu ka zui zela zoite hian heng muna hian itel lovin kalakal le ngei don si a ati sapa temple chunga kalut veta kan tot em a a fel zok nan pona tangkhan hrui zen an lo thonga kan in zui kha ani a temple chung lampo chu ramsa sang lem hle rakhat ani mai thilda na tur mun hi atam khopa an pangpar te an da thena poisa da po an om luka a andar khai chu an khoi risek boka anita chuan ati takhle
temple cho zola chuan pui thiam hi mun li vela an lo thu a chung chu adu apiang in an pana mal an lo soma keini hriat thiam zong in an lo tong trai pui ani ome atop kan wathenga chuta chuan mi pahni emo hi an oma poisa noi sang sang hi banga an lo bel tlep tuar maya an pangpar le poisa pek na hmuna chuan enge om kazuk bi dak daka lulem pahni hi alo oma lem hi an nga phian ani hi chualam chu a ol sam khop maya kelonga kal kan ni awangin an lung pha chu asa hle a ni asa boxi a ma se anita chuan engma soilo she om ti om po in alang lo tha te kan lave a temple an sak uluk dan te chu pui takani a ro puya alen that nen ke tan jong a chunga thil om le ami om te chu an ho hle si ge ta kan chwale nu chuan motora kan luta atlan thei chin top thlengin tlang bul thuta kan wakala chu tlang trimbak kholu mi chu asang ro hle mai kham ani bere chu tlang lon chhuana tur chuan step zasari somnga zet an siama tlang chu han lon chhuwa ve reng reng ka chak ngot mai chu tlang chu an lui thiang hlim pakhat godavari naron in tanna ani nge nge he lui hi sa kholui thiang hlima an ngai chan pakhat nia an soidan chu an pathian le an setanate nun na tui in chu in an in suala an in ti buaina a chuan an nun na tui chu an ti far pala godavari luya hian azuk far fu hlo maya chu chu pathian te chuan an veng tatlatani kumsom pani dana an nei kumba mela anti lai chuan ganga yamuna narbada le sarawati ang tho hian godavari lui hi thiang hlima an ngai ni mu thei ang entur ang chukan enzela an tui thiang hlim te chu katan chuan aten oma in bual na tlak po ni in ka hmulo ma se an in bual supa a khoital an khoya in soisel saksi ani lo sa khwa hi chu keini po kan biak ina thut thleng te pulpit te bak an hmulawang anni kan tluklo na chu thil an hlut thiam ti a hian ani thin holama chuan motor ka khal ve ta thunga tlan chungin thumbs up kan ina tlang hwal vel chunga kan omlai chuan alum tha ham ham hle Nasik district hi achang kan viau na laya omtlat khozani vel district chunga hian oma chung zong zong chu electric in athleng vekani district chu block kan ti ang deuh taluka anti somvela an thena district chunga hian mi nuai somli pathum vel an ni a an khopui nasika ringot po telephone nei mi singli vel an om tlan pa in kan ti zela tlang dum thel thulte ro re ru te kho hriang khai khup ang tak te kan pel zela chuta phaizol grep munte kan tlan pel zela katui hala re theimeu lo mun pakhata hian thingpui dor oma kan tlan pel hreta ma se athlang loka alo om thowa kan ding ta a thingpui dor changkang lo zet anina in kan chol ta thowa pon boruak anom zok karina wangin varanda a kan thu a kan bula chuan cement gate lian pui hi alo kwal pupa Dr. B.R. Ambedkar Institute of Rural Development and Management Khadi and Village Industries Vidya Mandir ti hi alo inziaka India Ramdan pui siam na asul suto Ambedkar mingchoya training na mun an siam chu phu kati a konga tang chuan training center in om reng reng alang lo an tingo khup si a kan tlan le a ro atla fupa ro asur ta chiam maya ma se a han le doka satpur khwa kan lut tran che ani a khoton tir munzol rim chang laya sai bok tiat lek leka puan bu ka cheng te tan chuan ro achim om hle ang nasik kho chung kan luta chol mai lovin kan tlan zela nakina chuan ama in motor chu akhal ta zoka Panchavati a min kalpuya hei hi Godavari lui chu ani a anu a an lui thiang hlim chu kholaya aluang tlanga an in bual supa katan chuan a thiang hlim ve si lo temple hlui to takte oma mon rang ranga kan kala kan holamin
Salimar Bazara kan chuaka peng thuam laya hian Saint Thomas Church ti in ziak hi ka hmu a karil ru a thil thar alo luta in khom ka du viau anita ngai dan enge ni ang engma ka soilo kan thian pakhatin nasika martial art grandmaster a oma ama chu pastor ani a Saint Thomas Church a op ati a martial art lam hi ka ngai sanga grandmaster chu mu ka chak tlata pastor ani chu makkati boxi ani ina kan lut chu kan chaw dun hle anita phei chu a in bwal bor bora amuzal ngala tlemin a chaw lo re a rin zu I in ngayem ati ha a achang changin tlemin kati a fritza biar aron phora kan induna nodom chungin pindan kan fanga achang tlung hle mai library a chuan kan ding deuh reng nge nge ani zenrei kham chuan siam thar angwar kan ni a kan har thata khop mai kan biar in khan min ti ha dam po anima na air condition room nuam taka omma ila varanda a kan thu chuaka ma ni ril ru ko min kan thungoi renga zan khat kan mangral ta a azan ni na tur chu tho tan zinga he mun hi kan chwa san don ani kan in then huna kan lung aleng hle anga chungte chu kan hupur loka kan limna te hi min vel tu alani don si a anita chuan naktuk program asoya ha dam devin kan leng chuakang chuta chuan anita in khom ka duang tlaidar nga a tan tur ani a vo in tlai khan in khom na tur ka shetlat kati a kamit taka min ena ka omdan le in khom in me lo ria vin ka sia a ma se ani po voina tempula akal thawlom idu phot chuan in khom angche ireyangem ati a darkar ni atling lawang kati a in chunga kan lota kan ti ti a kan hlim dun hle kan hlim dun tak tak ni in ka sia in pom chialin kan mu a ka har phuta min ko tu om tlatin ka sia banga sanapui in khai chuan jingdar kwa alo kok pel le to a muchung chuan ka in ngai to a ka chung te chu in khom turin an in bua sai mek om si a keila ringlo mi bula ka ngai to azui du lo anita chu ka ena alamutui hle dimte in ka thowa bual ina kaluta ka in buala anuam phar phar hle ka in bual zo po chuan alo la tholowa library a kaluta le khabu ka en lora ka kir le chuan anita chu khuma alo thu a hoi roi roya ameng phok le hlau nei ang mai ani min mo chuan karei min tan bo santa emokati asin ati a khuma tang chuan aron zuang thowa sarua ka om ani po apoi salo min pom chata min tan bo san su o ati a akhur der dera achala ka fopa anita katlan bo san lul lawang che kati a ka fop mol mula ngai aron o le to a azak le dewa rin kamamo em che ani mi she thiam ro ati a thutlenga towel in thlep chu ala loka bual ina alut tadaya kawa khongai mai mai em grandmaster biak ina anita do dan angin chuna kan chuak lova kan pani chawin kan om du na thutthleng zau dewa kan thut po in tot takin kan thu a kan in hlat theilo tlaidar li le achan ve a chuan kan omna anita atang chuan kan chuaka auto kala a Salimar Bazar lama katlanta a anita po tempula akal don thowa in khom chu ka in thlashung bik lo ma se ka han ngai to achianga ka in khom chan hi KTP member rin om tak kani wangani em kan thu pui ber kha enge rongbol tura chandam kani ange in tuna hian ringlo mi te zon chop po ngai lovin kabula an om chewa anjinga rongbol turin ka pen chuak me kemni ma se thiam chan na tur ka han dap chapa Christian thatak kani a hlo neya missionary kan tirte a hau takte lul nen Christian tinte hian kan omna thewa hian Christian na mei cher han chi eng hlom mai ila o ke ngei po hian ringlo mi kan ti ho kara mi tin hun ka manga ni khata po mi za engamo zat ka mo a pakhat ma iswa ming kala shil lo ani si a shil tur kani rongbol tur kani ti in rong han bol ta ila
van nei thil thu a ka thu soi chu longai thadu hlau mai sela mi zarwal lai main Christian ni lo du ta se isu hi lo ring ta hlau mai sela Christian dan dik takin lomlu tur an ni si anga an than len na zel turin thu ka hril man to lowanga Bombay ya kan mizo ko ran in khom na han puang ila kan lom hlom ngotang Mizoram lam ko ran shwai tu te shet tir wat turani ti in an han puanganga kan lom ema wangin chung te le kha kan thon sup supanga chu chu an lo mu anga kan lom ema wangin an ko ran biak ina an soyanga chanchin bumi ten an lo sia anga Bombay ya vai zarwal zet Christiana an in pedua Mizoram ko ran shwai tu te an mamo lo bel du po an tam mel khop mai ti in an han chuanga chu vele kholai ti pui ber aloni anga ko ran sang an pheto donani an ron chukanga vai Christiana in pethar te chu a shanin an mu anga kan doctrine hi adik ber ti an omanga tui nim phum kher hi chandam na dikani ti an lo om boxi anga then khat chuan puanjar hnuaia kal tlanga tok an ti anga then khat le chuan chutiang khatiang tur serle sangte an han soyanga pathian isuarin hi atoke ti hlasak arwal don lovani antan hindu ni atok angin Mizoram Christian hian isuarin hi atok ti a ko ran pakhata om hi kan mamo ani ti te in kangai to kai daya chu wang chuan ke ko ran tir po ni lo tan hi chuan chanchin thashil chu remlo taria win ka sia a kanui azadeu tata tona ka in khom du chan po hi pathian ka ngai sak em wang po ani lova ka ngai san zong martial art lama mituru pastor ningat si grandmaster mo shim ka chak wang lek ani si a ka in thiam lo deu pindan rila tong trai po atha ma se Christian u nau te ne na in pol ho hi atha alom te kati mai maya ko otopu chu ati ti du ang reng hle a ma se ka ngai thalem lo Nasik hi khopui lian tak ni ve tura kalo ngaya pune nen ka khai khin rumai maya Maharashtra state khopui lian pathuma pune a kha chuan auto ringot po hi singli vela oma two wheeler hi noi somnga paruk zeta oma lir thei shim noi zasari vela omani chol kartin lir thei thar zathum vel register ze anga chutani a pune a thian tetlo a kahanjin khan khopui chunga lir thei sing thum vel chereng anga chutani anti in ka sia Nasik chuan mishing nun phunga po pune chu tluklo hle in ka sia tlaidar ngarik marshatin in khom na tur mun chu kathenga helai hi hospital mun hlui ani to titlatin otorik sopu khan ka sia biak in chu pon atang chuan abiru dewa ge chunga kaluta alo mumpul maya Saint Thomas Church ti ani awangin romanta ani karing de ngota ma se a optu chu pastor ti in an soi boxi a kabang bo deu biak in kot kaya chuan papathum suit nal tak ha a in chei hi an loadinga roman biak in ani loti ka hre thuaya mel thar min mu chu an lo lom hle a chibai te kan in buka introduction te kan neya pakhat chu evangelist ani a pakhat le chu upa kan tiang chi hi ani ome patoi sanghet thatak ngowak bik lo chu an pastor Solomon Isaac chu ani a hei hi grandmaster chu alo ni chu arukin ka thlek zuya a ngeta ke ain ahniam jok na in apian towa chuan pachak tak ani angti chu a hriat mai thutna tur te min ko mu a kalut ta a chung kwa devin an thu a in khom chu an tam lem lo somnga chuang or chawan ni ang hlabu an ron sema Roman horop English le Hindi hla te ani a an hlabu kom chunga chuan an rong bol na le in khom na nget an man dan chu an tar langa rong bolin pon lama an lo chuak na sa hle evangelist ko ran dik tak an ni ang thalai rol hi lam tual zol an ron chuaka pastor fano Priscilla Isaac hlaswai tu chuan piano atuma hlaswai hne hle mai nulango virver rianal tak Christian in me taka in chei thiang hlim ler na lam tel mi si lova nal taka in chei ni a hlaswai le music tum chu a hne hle mai
coil group flashwai tu pol thalai rual chuan war le ur sun takin kan in khom zai chu an hruaya an nun zong zong in pathian an fakti chu an hlasak da na tangin hai rual anilo in khom laia sada muam ruk an ching ve lawang hlashwai tu chuan hlasak kar laka chuan pathian thu chang moi tak tak aron chama kan zinga tharau thiang hlim alo thlen theinan thinlung le ti tak zetin lalpa faknan he hla hi isa ang u aron ti thina chepcher tum tu te khuang beng tu te le zai hruai pol te chuan an ti tak hle zel maya kut bengin hot tak zang taksi in darkar chan ve vel dingin hla kan sahowa chumi zo a chuan pastor aron pen chuaka lamtual zola chuan elder Sivaji Godse nen anding duna English in pathian thu asoya Godse chuan Hindi in alet zela keini ram angin sermon du hlo in thuak le mi teril ru hne tura sermon ophoi po a om velo lecture fia tak pathian thudik tak soi kan ngai tha a thinlung adeng dot dot niberin ka sia pastor chuan ko hran mi te chu an thil ton emo foina emo thil soidu an nei emo soiturin adu tan hun a honga thalai te nu te pa te le tleirol te po an ron chuak zela tongkam toi te te mi hne zet zet hi an ron soya thu soi an oma piangin tonglet tu an ron chuak tel zela Hindi a an soile English in English a an soile Hindi in an leta letu atan chuan nulate tlangwal te po an ron chuak tel ve zel mayani an na tho na a emo college a emo Christian an ni awanga thian te mu sit an to dan an soite chuan rilru adek viau thilti puini khwa a Hindu bupui zinga khosa ni si an serle sang an ti du lo wanga endong an to dan te po chu hlim takin an soi theya isua chanchin an hrilte lo chan dan te po angai nom viau sipai hoi sen tak om khom an ni ber main alang an in khom chu azalen hle a ma se an ti tak hle tharau thiang hlim omna chuan zalen na a om ti ani a heta hian tharau thiang hlim chu omani an zalen dan a thiang hlim si thuthleng hen chan nge na hlam duai chunga muthu an om lova in beru sur an om heklo tar emo tleirol emo po in pathian pol na an don dan te an han soya an lo in amen puya atul huna kut bengin an in lom puya za om takin an nui le ria hallelujah thompo an in pe boxi ani an in khoma chuan chairman ran an om lova lamtual zol aya tle masang bik hung chunga chuan mai cham an hunga chuta chuan pastor le upa pani te chu an valuta thingthi atong train sacrament an buat saya an pathum chuan sacrament an chang masa a chumi zo a piano tum tu chu an don tir vele a Priscilla chuan piano chu a khapri roya pastor le upa te pani po an in peita a do san hung na bula khason in pha sa a chuan an vathing thikwala hung na za phei chunga chuan kut an vado a sacrament changthem an ron sema an eya an tong trai ngala anunga wain hi asem na bik no tung lian pui hian an ron sema asem na bik no tung lian pui hian an ron sema tlem an lo lema an tong trai ngala an zo a an thutna an kir le a midang an va in tlar ve le a sacrament ka vadong ve chu ka trim deuh sung sung thei eile in tlak ni ve mol hian ka in shelova kadin mun mek ne na ka han ngai to chuan an jinga tel ve tlak ni in ka in shelo ma se chu tak chu isua ka mamo chanalom ti in thiam ka in chan luya sacrament kan don ve no chuan tholom bom hi an hung chuaka an tholom mamo chan an han soya karil ruwa atlan na hle an kho then oma pathian thosilin an wak thina pong posoi ngot asot silova a ko chhuanan rimoi an tuma an zai thina ni
chumi ngai thla alo pung khom te hna chuan pathian thu an lo hril thin chu tiang chuan an ti chol lo hi ani ber mai minibus haya rangaya rimoi bung ruale aurin na phur nan le anma ni chuan nan bus an lo haya thin ani chumi atan chuan poisa an mamo ani piano chu ari riai riaya tholombo ma chuan poisa an wathak zela an poisa tho te chu an eiru ka tanga an hmu te ani ve si lowanga an voi khat chu ei aya an da te ani a hlebruk tho tur an nei lo an nunin thu an soizok si a ka khongai le chhong hle a ma se an christian nun chu en ton tlaka o omni in ka musi ani ka poisa a zinga tlanglian ber chu ka wathak ve ngota malsom tlak ani angem ti in ka ngai to zuya ka tholom ve khazong tong trai na a champual chiama ti thiang lim tura then fe nu a man tlak chau ani karing bi kani tholom thofel nu chuan pastor chuan in khom na a mel thar a mu awanga alom zia aron soya mel thar te chu ding turin min nge na kadin nu chuan ka hoile ta vai pahni le nu pakhat hi an loading ve a kan mingte kan omna te kan soya min lom nan kut an lo beng zela in khom le zel turin min som zuya in khom kan tin ta ani in khom bana chuan tuala thalai rual nen kan in bezoka an fel hle an jinga mei chetlei rol sang ir chuan mizorama hriat ka nei thlenga ani a isia em minti a vairama kumara oma isia em ti anglek ani ve tho mai ti chuan ka hota a hokonga po chuan kalangai tu zui zel thawani tong le tu pakhat sivaji gotse kham ka ngai tu na alazwal bik hindu atanga inlet ani a apa po hi parliament member ngat ani ome ma se christian ani ta ka wangin engkim an chung kwale ropui na te atlan sana mu theilo wachu a mu awangin hlo chu hle pa ngain lim takin pathian rong abola amar tar chiang ber ome isu anung zui tura ti tur cross puta chuan ma a hruai hle in ka hria he an ko shan the church of living water sian nasik khopui al ne antum hle mai ma se thoktu an tlem ri si a zirtir somle pani te ai chuan an latam thove hindu bupui an bitum ngala an hlim thawani ma se christiana in le hi a har sadu hle ang kanrama chuan christian ni chu ni tu renga ngai ani a heta po hian hindu ni chu atu renga ngai ani ve tho kanrama pathian thu soitu wardeu ten pathian thu thung chu lak saka ra chwa tur nam hne na pek ani na chu kanram chan wawa an pu thina adik lo zong katingam bik love ma se ra kan chho em ti te ka han ngai tu a india rama mishing za somriat vel hi hindu an ni a adot tu muslim hi india muslim hi za asom pani vel an ni lain christian chu za a pani point pathum emolek kan ni a north east lama christian kan tam kan han ti thin takna a mishing maktadwai somli vela mishing maktadwai li vel lekhi christian kan ni si a kan ramin christian na kumza kan man to nu hian kan khovel chu soilo asia ni mai lovin india a hian kan ra chhuwa la lang lo ria win ka hria a kadu tho wang po ani ang zuda hovin krista an haiwangin an hne na chanchin tha chu lak saka ra chhuwa tur nam hne na pek ani tak tak ngai chuan english ho ku ta pek ni berin ka hre thin an ni chuan an ram hruai tulu beratangin christian na an la ur su na rapo an chhuwa na leileng khovel pum pui ti eng turin missionary an tir chuak na sa a kan ram thlengin kan lo en pha ve a an ra chhuwa chanchin thamal som na chu leya an tel ngal zel boka khovel ram pum puin nam tlem te english tong chu kan in biak po nan kan mang ta hiala an lal chung ko chanchin ringot po kan beng khon vek ani he anita puala an in sak ahmingata na anita
an saka chuan kalut le ta santos chuan api temple kal lo la ho lo thu min lo hril wata in chunga kalut langa daruk le achan ve che ani in bual turin ka in phel ngal sot sota in bual chung chuan thil chi sang sang ka ngai tu a bombe ya ka zir chan chu kan ram tan ka eizon nan ani mi te chuan eizon nan an lo zir vek hau lo anita po in eizon dan zir lovin thiam na ti tam nan ro puina title nei nan azir ani chau si a ke hian ka zir chan hi ka hlen ngei turani ka in khom hlana temple kal meichia ka kop hi ka dik lovani ma se arei to lovang Pastor Solomon Isaac Khan Marcel Ata Grandmaster ani na chu pathian thu the dar nan amang hlau si a thil thati atta na siam ke hian enge kati bol in atanga ka chwa che chuan telephone riral ral hi ka sia a virpil telephone chu khoya tanga lo ri nge ti ka hre chiangam lo na a kan omna huam chung chu ani ngei mai towel vengin phone rik na lam chu kapana library chunga alo ni a receiver chu kala a hello kati ringota aron tong to don lo emo kati man hiala nangma ani mo rin anita nu chuan aron ti a min be sei vak lo ani mai thei o kanu beta indam mo ma kandame karil ru a chuan zo na aron tlan lut zut zuta heta kan kal thu hi anipta nu le pa chuan an lo sia em ni an rem ti na inem ni kan kal makkati tul tula engtin nge an phal jok chule beta in hlimem hlime in hlim tak meu mo ma kan hlim tak meu asin kalome hlim takin siamla duat ro ka fanu nei chun ani to kha ati a adu tho hle ka mangai ema a hlim na chawani ka zon ni kati a karil ru tak tak ka soini ril ru ha in isia mangti ka hlawa hlim takin minron pekir le don tiro ati a chan ngai na ka shelawa ikalbo pui don lo tiro ati a ka she thiam ta kalbo pui love naktu ka kan ron ho don alom katita a kadu chuan ka kalbo pui theiti engtin nge an hriat le beta ka ring tok che a chuwang chuan ania khata in kalkha ka phal I mangai tak tak ni aka hriat na chu I nei theilo chan I hril te kha ani ro pui ka tingot mai che ati a engtin nge chu chu I hriat beta anita nen hian kan in zoma engkim kan hreve kalom makte su ani chuan in ramazui ho che adu a ma se ama I mangai awangin I rem tilova beta I ro pui lutuk hroi hola chuan kathi thei hia lang kan fapa pakhatin namdang anei to ma katuara ma se nangjong mi puitling ini a ka fapa angin ka en bok che a anita hian a chil cheti ka hria alom in hlim tak zetem atile a hlim tak zet a hlim na hi ka zon berani ron ngai tu adu so angche ka mangai ema a hlim lo hi ka hlawani nupa kan ni thei tak tak si lova ka va khongai tak che u em ati taringota ani ngot mai ma se ke mani anga in mangai em in kom lo in muthei lo dam chunga an du tak te ne na ni khat lek po hlim taka om thei lo an om lain ke ni chuan hun hlim om tak kan nei thei bi ka nu le pa thotha engkim min hril tu kan neya min re thiam tu kan nei bok chewa kan van nei kati asin kati a chu chu alom I puitling kati na chu thil hi ngai tu thiam tlata I bola anita ompo ka ngai tu lo pha re ngani ati a ma se hlimna tluan tling ka pe thei don lova ke ngei po in ka tor tur thil chu a omani heng kan hlim ni te hi nakina chuan miti hre om tu alani thei si a kati a chu zong veng thong du su ma se pasal anei ma a nang ne na om kha adu si a pasal anei don trep ani na in ka mangai em wangin ka hnial du lo ni kha engma dang mindil si lo midil tlut tlut maya mual pho po lo om kati chungin aril ru kim lova pasal nei tura hantir liam mai chu ka ngai ngam bok si lova tuna hlim chuan kalom to ke atita a athil sei chuan min deng dot maya soile tur ka hремai lo sangi pasal nei don khan ka tuar viawa
ma se tuna mi hi chu aril rai mai pasala ne yang mo beta ila ommo ome ma pasala nei do na mo ala shil lo che em ni shil che atum kha a shil ngam lo che em ni kalu te hai moi moin ka sia midang nu pui tan ka phal hlei ne ka tlan bo pui mai do nem ni nilove mei che pakhat wanga ma ni ni na nu le pa te tlan san chu adik lowang ril ro isiam fel vek to kha inti huai sen la mi pa takin ngai to ro ka inti a ka inti chaka beta hello iril ro tina du su nangpo in nupui thatak ila nei don nia nanga tan zong nupui tur hi anwang hau lowang ti ka sia ani kha mo chiat su katir lui ni kha pasal anei vat lo chuan a thadon lo ti ka mu ranga wangin katir luya chumi awang chuan tu na khan khata in om dun thei ani bok beta kawahan khongai che u em hrethiam ro o ati a tu ma ka mo chiat lowang khuare la lom le katita a lim takin iron hruai ho nge yang tiro aron tile a te reng mai theito pa limasiam katumanga ti lungai ka phal hleinem inen nge ya aron ho le ang naktu ka katita a beta kalome mangtha o ati a phone chu ada hlumta a anal thei ang berin ka in cheya anita temple kal alaron ho lo cheu ti tur ka thelo fridge lam kapana kan honga zo chi sang helo in honga ka endan dana huiski chan ve chu correct chhuaka chuti lai chuan anita chuan minron panani ti ka ma dar thalanga tang chuan ka mu thei zu keng chung chuan ka le hoya vai nula in cheidik takina in cheya anal hle mai a mel kan ena aza om riau mai rin ivanal em ati a kan in thak lokonge ti in min kal san le a no pahnih le zu keng chung chuan tukver lam kapana pon lam ka ena ni alatla lo dewa dar sari ari tep to ani pindan chaka anita in dariat le achan ve a cho buat sai tur ati thom chu ka sia a aron kala sofa chunga kan thudu na kan in thuam na chu a in ang hle ama chuan rin zu fak na ni om tak kan ni ati a ang don ria win ka in sia zu chu ka thli a kanowa chuan tui kapol bela kalem khola puma asa thawang wang mai ani chuan atem hlek chawani akut zong tang sei sal mai chuan zuno tlang chu azut zai zaya zu fakna na an man thin nula mel tho ho a in a thazok dai mai azuno han lek dan te chu moi riau hian ka sia a min en ngota keila in engma soilovin zu chu ka in thlit le a min la en renga nuam ka ti vak lo rin idang lam deuh tlatin ka sia ati a zu hi chuan mi ati dang lam thin antia sin katimaya chutianga ni lo ati a I pasal tur chu a mel tha em I ngak lel to em kati takhol maya ka tong ka se chil lek lek ani a tho o ka a meng on ona rin atiringota kano chu katla ka thlit bel le a ma se ka in to lo ani chuan ano chan ve vel thleng a in to a inu hne na tang ni lovin nangma hne na tangin I pasal nei tur thu hi hriani ila hei ai hian ka tuar nep tur kati a azu chu alem bel hlaka thut ngai thu in azuno chu a en vonga azuno atang chuan jini aron chuak mai don nge don lo ti ngai chang ni om takin azuno chu a en veng ringota ka ngai theilowa enga nge min bum kati a odam thaphian rin ka bum lo che ati a ma se ka insum theilo thale maya pasal min nei sandona min shil lova lim takin ibula ka omsi a chu min bum lovem ni ini kati a darling keima ka in bumani zok hi enge omzia ka mangai em che awangin khwa ka molawani ati hnwal raya anita thale a pasal inei don ti hi do tani tiro kati a ka insum theilo darling do tani tlat lo ati a ani lo do tani thale a emo nakuma emo engti khona emo chuan pasal ka nei chu atula lom ati a
a o apa ngai renga ka thowa tukver bula dingin pon lam ka ena awamak em katiring wata ka pasal nei chu itan enge omzia anei a anita ka hmangai che a midang tan ka phal hleinem che min phasan ka phal hleinem pasal inei ka rem ti lo ka phal lo ka timol mola ka roi dewani ma se ka phal tlat si lova kabula aron dinga rin inupui kani a midang nei hi ka du wang ani hleinem nangin min nei itum lo thu min hril si ani kha chutia mi nei du chuan kalom lu tu kalom ina ho to lo ila inrama ho dai ila ani mai lom atita a ka en vonga midang ne tan chuan ka phal si lo ka nei ngam bok si lo abiang ton tona ka chela anita inrem ruat nakha adikani pasal chu inei tur lom mani ma ka sel lu tu kani hi ka hmangai em che awangani min ngai dam ro kati a amit tui aron bol chuak tapa rin ten om min ti em pasal nei mai tur hetia ka han om hi min musitem asoi zo thei tro kani kapom thopa ka ngai sang tial jok che asin kati a intercomary a anita chuan avala a zanre an pe to thu min ron shil na alo ni a ke chu tuk verdar thalang bula dingin pon lam hoin kala om tlata anita chuan darling zan in chi a hi hun kan nei to a lim takin i omang o ati a te reng mai du tak lim takin kan mangdon nia kati a zanri akan eilai chuan engma kan soilo abak zong chu am takin kan mang chowa zu te kan in le a kan tra nui boka kan hlim viau chuan ka sha anita chuan naktuk ho konga min shil alo tuma ma se anu khan min shil tamai si a kan hlim na aron tikak talo thei lawani afanu amhangai luat wangin aron che ma dewani mangai na hizong amu hil thei lawania ole tikhan episode nga na chu alo zo le ta a min ngai thlak saka wangin kaloma episode rukna min lo ngai thlak sak le theu don nia